I pozdrav društvo, veliki pozdrav za sve pratioce, naravno i oni koji će to postati. Danas repariramo bateriju od Aku bušilici. Ostanite do kraja da vidite kako će to izgledati. Naravno, pretplatite se na kanal, ostavite like ili komentar. I kako smo rekli u najavi ovog videa, danas ćemo vršiti reparaciju baterije za Aku bušilicu. Ovdje imamo bateriju 14,4 V. Prvo što moramo uraditi je odviti sve vijke i otvoriti isto. Evo, uzet ćemo odvijač. I sad ćemo istu bateriju da rasklopimo. Znači, u njoj se nalaze NI, CD broj koje ćemo baciti u smeće. Tako da nam je ostao samo kontakt i kućnište. Kontakt koji ide u bateriju, u bušilicu. Dalje. Za reparaciju baterije koristit ćemo litijumske ćelije 3,7 V. Pošto se ovdje radi o 14,4 V, koristit ćemo 4 ćelije od 3,7, tako da ćemo na kraju imati 14,8, što nam odgovara našoj bateriji 14,4. Ostanite do kraja videa i pogledajte šta smo radili. Dakle, pored ćelija treba će nam kalaj, pasta za lemljenje, bakarna žica, bakar kao bakar najbolji provodnik, naravno pištolj za plastiku, i lemelica. Prvo ćemo skloniti ovo da nam ne smeta. Ovaj dio će doći zadnji na red. Da napomenem da su ovo litijumske ćelije iz baterije od laptopa. Da bi ispitali njihovu funkcionalnost, da vas ne bi dovodio u zabludu, evo koristit ću jednu automobilsku sijalicu. Znači, svi imate jednu automobilsku sijalicu, znači koristimo da ispitamo funkcionalnost, znači evo, sijalica od 12 V svijetli na nekih 3 V, solidno, znači da se ćelije itekako dobro. Super. Nakon što smo pripremili ćelije za lemljenje, iste ćemo vezivati u seriju, tako da bismo dobili
Izlazni napon 14,8 V koji odgovara u potpunosti našoj bateriji od 14,4 V. Ostanite do kraja da vidite kako ćemo to povezati. I ostaje nam znači samo još da napunimo našu bateriju. Evo kao što vidite, puni se. Ja neću čekati da se potpuno napuni, ja ću probati. A vi se pretplatite na ovaj kanal, lajkujte ovaj video, naravno komentarišite, palite zvonce da prvi dobijete obavijest kad sljedeći video objavimo i pozdrav do sljedećeg videa, vidimo se.